Sila. Bintang lapang berjelari roket lapang bergadi.
dari kancelasi negara Natuna saling beriring. Saling beriring. Berembe lu lega 20 lanjut Malik tentu lanjut Malik. Cuman tiang titip pesan kalau ada ibu-ibu atau masyarakat Beleke yang berminat beliau datang ke Beleke untuk saya ketahuan lemak-lemak begawi milik tebang penting kan, hubungi tiang atau Dede. Lamun narasa ngejip tenang, ini nomor WA nara. Baik, kita tampilkan lagi sekali suaranya mana dulu? Kenyaman sekaya lendang kenyaman sekaya lendang. Kena ya kena di jaga
banyak peraya. Ada di banyak peraya. Jaga janji Pak. Jaga janji Pak. No stop Pak. Jaga janji. Jaga janji. Lanjut. Tetuni. Lagu Sendiman lanjut. Dah dulu. Baru arak bisikan oleh panitia sa ABG sikit 2 terlupat. Entai kenalan ini nanti. Nah, maju. Di atas apa baris ke bawah? Bawah. Tenang. Jaga janji. Lagi sekali ya, kering sekali. Lanjut. Sak tutup sesedihan. Sawer tuh.
Doa kedua kita saling sayang. Kedepet sidang nuri bilik menari. Kembang sidang nada bilik menari. Surat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sebenarnya aku nih mau ingat jujur bahaya. Tenang, sekali promosi niki guru, mohon maaf. Beliau niki bedoi ke Cimon, tutup si solahan. Sak kedua bedoi gemelan bele, tutup si solahan. Ketelun beliau punya rudat, selapuk kesenian. Arak legedeng beliau niki, lamun arak minat ke Cimon, gemelan bele dan lain sebagainya, hubungi Dede atau Tiang.